Ia, ele tua nei tu la o le fiafi. Ia o le tatou Paul Kalame masani nei pe ona ia fiafi taitasi. Ia o le malai, o le manawa o ngā luenga. Ia maloso i whamanui, malo langi ma, te whataro whatu nei tu la o le fiafi. Ia i lau tapo inga Samoa. Ia malo le so i whamanui, malo le langi ma. Ia i le nei tu la o le aso e te tunu ma le manatu nei fiafi. Ia o loo launga te sia i tatou umele alofa malenga le o le tua. Ia el manatu ia o le tatou anga isa o lo le tatou mata upu. O lea o loo tatou iei pea i le mata upu lea po le tusi lea ruta. Lea sa mataritara noa tua ia nafi. Ia ma le aso lua. O loo mai iei pea le series te lea ma te taumwhaifo i lea ma te nofo i pe i foi i le taua me nei o tina i tonu o le ainga le ala le ma fie foi le mate nofo pe i le vaenga le ona o le taua te le o le ona me nei o tina i tonu o le ainga ia a tonu le mai mo mai foi nei fie o sitina ia nai te sile fia la vai o mai taua o ia lo taua ia iso tonu o lo wainga te tonu o lo foi leo lo o fio anga malunu ia te tonu o lo tumalo ia e mase foi o te tonu o le kalesia le tua ia fai foi o ia te tonu o fainga malo ia na te sila fia le leia lo taua i te tonu o fainga malo ia ma upu fai o malo ia o le ala ma tamu fai tu foi le fa matatala tu ona o le ana fi ele i tu jitia uma ia le chapter 2 ia ona tato me i lo le i foi le chapter tolu i le so ona filena ma fa matala tu ai foi le ia nya le usita i tele o le fa fine nei o ruta ele ngata foi le o le usi tai o ruta ia Naomi wa le o pe wa le wa fai mona tina ona o foi le fua ia na upu mana tala le sa fai lungo le wala tina le ala wa sawa ya wo o mai ai tonu o le nu ai le masani ia foi le ruta i tu manga malanga nu fa Israel ale ala o mai ai tonu i lenga fai lenga kala i ole wal fai lo nu mo nu ya fai lo tua mo tua ole me te alu ye ole me te ole me te no foi ia manisima upu po fe lava te alu ye o ke alu ko ke mun ko ya leala o i ava vaila ele ngatala i foi le usus ta i ole o ruta ia Naomi a le usus ta i foi la o ruta i le tangata le anga fangua le alu ao e fai o ita te loa ile to inga fa fine le ava vai fa fine ele ngata o lo na usus ta i foi le i lona tina ia ka ku ka ia longinga wa le wo mutu ile ai masfanga wa Naomi kele me risfanga o liskolua ia kukusa le yala la wa ele ngata o le usika ia o ruta ia Naomi o le usita i foi la o Naomi tangata le ngo ia pos le wa sau le wa family kala lo makua wa ka ko hinga mposa le ali si me ki pole kama ia ele le ia skama posa fa matala foi le ainga e se si ola to foi le e ele le coinga faiva le ole tau sitama la so si le fia pasa le la se si winga la se si foi le fa matala ngai fai de upule tanga ta foi le tau sitama la so tau si le fia e le winga le fa fai tau dia le tostam ia Fura kai pipi. Tangata o tangata e ringa ke le koi kuua ka ngaka le la au nga. Anga le ai. O yo tangata le to. O tangata o le a fai ma
mawhaola I se ainga. O tangata o le a whai ma Redeemer. Amen. Aya. Yeah. E o le vainga na linga isa no yang ngafi. Le ua langal kalanga na o milinga whai ai. Ya ruta. Yeah. Inga waku male lunch. O malinga fifi. Yeah, foi lá. Le saito tum. Yeah. E mai lo. O ia nga. Nga le lei mai foi te mi o lo ko ika. Yeah. Amen. Yeah. Ya vi ele tua. Pe morning fama oni fas fai tau le. O longo winga o le mele sa fai e. Ngere tangata le nei pa wa foi le poasa. Le mention na umile. Fa mai wale uma lona lo foi. Yeah. Ni e o ola. Mai o oti. O longo winga. O sa o le mele o pule o fa pe o le tausi tama. Ye sa o puso o tangata foi le nga ke kausia le sikanga. Yeah. Ai mafua. Yeah. Ese kaus pep. Ole tangata tausi. Yeah. Ole caregiver. Yeah. Po tausi tama. Yeah. Kong. Nga lo fai mai na omi. Ele ngata inga lo fai yewot. Yeah. Atoa mai ola pea. Yeah. Le ala tau tala na omi anga ia. Yeah, la ka kala ia. La wa include manga ia. Male wali le woki. Aka kikilo la fas fai tau le. Lo no winga. Ele fa pe o le taimi mua le fa ko fai e kamalo le mele. Ai se ala ngol kamalo mau mea. O longo winga o la el mele ka ma longa makiliona. Ale yo ole onge ma o ia la uri o mo api. Sa fai ala el chamalo le mele ole a. Angaleli. Ole kausi kama. O ia sanga sang kausi ka ka. Ai se ala ngol ka lo longa ainga. O ia ole tangata e mau mea. O tangata mau mea. Ole si ata le tangata le posa o tangata foi le e lima foai. E foai mea. Pe se po fa fengo fina. O tangata foai mea. O tangata e tumu le loto mea ta o le alofa. A ke kilo la ia wa nisi ya o nga fo ile tangata le ole redeemer. Ole redeemer se ainga. Vai foi lá le mele mo fai pe fo le na matala no atu na fia o kai mo le fo ave ka ma no nga lansi stangata ese ave vai ave uma ave uma a ki kilo le fai ngol mele ameni na fo o le ma ngai o mele ole lofa nga pasi mai e fo le e po asalo na lofa ia ruta ai kango ruta pasi de lofanga ia nga omi ile lunch le nga bai le lunch le ai jamalo ai pasi tunga ile revelation ole alof nga pasi mai jamalo longa lofa ako ile history ole alof ile meaning ole lunch le nga mai mai lunch le ai jamalo nga mai pasi mai jamalo longa lofa ia ya ruta tangata ese vai le lo fale le uma fa ngale lo fale le nga kango ruta ko pasi ai ko pasi ya Naomi we vai le wingo le mele sawa mai lunga le lo fa sau I ko kango I ko ele uma le lo fa pole lance le na mai jamalo le nga ai tu ro ia ruta le fo kan ko pasi o ia na ko ai nga va il ma ka ki o le mele ia sa o le o e pasta pe aki kilo ia de va nga ole lo fai lo tala fa sol pito ia pa le utala lo mai na usala mi mika ku skenga ruta malanga lans ia mam lo lans le nga mai la boss Awoi, este lo ala oi. Waka ko ai ngam posa. Tamata o tamana. Ia. Ole uma sole le lo fa. Ole tangata ye ola to mai woki. Okay, mom. Le. Ready, get ready. Aya, você se upu. Waka ko ai nga.
ala la si me sawi or ka malo ele son ko ru ya ni si upu is single whatever nga maliu ko ru ya wali nei ya vai la ya le ala o le manga ia foi la le ko fa popo mai ole o le tina foi le ya ruta fa ia ka ko ngama o se ka ia e usi ka i me nga fa ia ko ka malo ia au ngi e alu sisi fa ngo e ke au ia e ku mau e nga se ia o nga umar se nga sai komar se nga ka au ngi i loa o e au nga e ko alu sisi fa awang e aru fango la wali foi yang isi upu masial me ngai di upu sorry ai o ila ko ke loi leu si ta i te leole taini o le taini ele ngata o le nga mako i stika e foi lele i lona tina ia ma upo tangata ele fa pe foi lele sa ese manatu foi lele ya ruta foi lele usika ia Naomi ia ele usika i upor tamalo le nga fai nga ka ofi upu le nga fai ko le ia ma upu le nga fa ngala nga mo fai ane ia fa to asa o lola ia ma ke minga sa i mar afkanga le sa ia ma le ma me le urku se le ala ilo le ia e tia fa ma ono linga mo le alofa e le uma mai ia le kaimi nga ola i koinga mo ave le atua le koinga a wako i maunga kari fo ia koe malisi mai ka ilen ko ulu maske nyorut le alau koe fo i mai le ainga i petele le aia e le oma vai a le alofa tau stam ole mea ka ole alofa moni o le alofa moni mea le sai le loto ole fine le uruta teine le mea le ka o le alofa moni le sai le loto le o e vai le fa kingo i upu fa fenga fai lo ngu fa fenga fai le ngu na o mi maunga ngu o e vai le muri ku la u tanga tai o sel ka bit ele fai ngo fie fa fenga fai le tuo o na o mi ma ku o ruta ale ma fa i posa ia fa manuia le tua ia ke oi ko ngai longo fa penga se upu o i mo api penga fa i fo se tangata mo api fo le ia fa manuia le tua mo api oi por kai mi mo le fa longo i le fa ia tu ia totongi e ofa ia te oi ina o e sau lelo e te o e sau le ngu ke le iloa mo le fa ko o vai upu inga fai le ngu o le me te alu ye vai le la ku so nga alu solo foi le fa no wa le fa ka o yar ka ngu ko ye mar ka o da e le waru ka o sa kala fa kai le fa tu foi le o i ta to te lo foi le fa ki ngonga wa le fa penga sa ngo fa le nga o mai o le ia ma ko ele seme o tango lima ye ele fa pe o mai a le o la ku se la se fa ko anga i fonua i nga lenga o ki ai ele le ala o fo i me fe ka in male se nga ka vite ia le ala o mai o se tangata le sango ngofo ma ko ma to ti ele ma ko me ko le ala o mai o se me le ala o wala kila ke mi le ai sia langa ole apply i le principle fo le malo le tua mo e makiva le langa lue le tene fo i le mo le fafine o oti le na tani e fa kanga la o sa ku ai ile fo le taimi o se nga sa we ha o mai me e ko ulu mai me e to ulu la va nga e se le sa to o ngal poloka ka masinga ya o ia ole poloka pi poli muli mai ngai finga o tila to tane mala matiba te loa a fa mo te toi o si upu ma ngai ya to inga le fai ia
ai ngal vai ngal na le sumalu mai ia to tongi o vai la ngal wen ia tu ina mai ia te o se tau i tele mai ole vai ngal ale ale ko fa mai mai ia tu ina mai ia te o se tau i tele mai ia Iova le tu o Israel vai mai ngamul mai ua e sau e fa tua i lalo ona apa wow ba ai le ma ngaia uso le wa it's a fulfillment ole o tau tinonga teine i le tina amen tau kingo ruta i long kinga ai le loe ruta le fainga ka le process o le me le ui le wala le la ui nanga le kau kingo failo o tua al kingo a faila le failo nu ale sau i fa member ko inga lo songa kai ai kengi era o mai o le teine na mai ma Naomi Naomi mai se ai o isa mo kai o le ma ngai o le melia pe o le winga o le fa so fo ia le mana yo mana bo ngal bengal ne file mai mo fa funga mal tatu ai le wa fulfill le tanga topo asalea le tau tinonga it's a fulfillment o le commitment ale gengeng au nai matau tua mai ele fo o le mea e te oti ai o te oti ai o le mea manga ila le koe mangkua su te fum natu tatu ai ia le wa manga e pa ile ia totongi Iova i la ungaluenga ia tuina mai ia te oese tau i tele mai ia Iova le atua Israel ina ua e sau e te whaatua tua i lalo ona apa au ke lor ke mi ke mau i lalo apa au o le alofa tu no o le atua ma o mangui a me ke mau amen hallelujah fulfill la ilea le tau tino ngā ruta o ke inga omi le o langal kala al kenya so alo se me o ke au ai amen ma so alo ke muli ko le wali i be ingi me pa u mai ai ia ma se yo walo ke fa kari pe si alo fa mai ke ina me fo ya ku kengi so le fo ya ku ma le sai to tunu a ma le afakanga le me a ko afakanga le sa la ma le sime ma le akokalo uluku le avelo mo foi oka le avelo mo foi it's a fulfillment fiele tate tala no ile mele wal mo le ngata o foi le o le me ai mata le nga sasa ia male me vela le wal watu mo ia o le aka o le alofa renga pasi mai dunga amen pasi mai ia ai vai ne kam ko pasi lalo ia ilo makua le alofa le vai le lansa al kamaro nga kele ia ele ia tamaro la ngalans ako mai aku roof yo thank you boss thank you for take the care lunch of yourself same time tomorrow okay I love you boss I love you cho le mai vai cho le mai pua ai vào o le anga lei ma le ako me maka o kai o ma sanga le vai la ko be a me tao kadie ele aka ki e fauso le ora me sa fai sa mo ele ia euskadia ke lo sa mo la tu pele so se me ke kinga ingai so se me ke ka fi ma wai la tu tinonga ile tu se pe ke ma osia pe ke kolo yo kuli e ke alu ia il fainga ka e asa fainga ka me e to tongi Iova ia te oi amen ai se la ngalua mo e fa tu i lalo apa au o le tu Israel praise the Lord ma ai e ko wa pasta so fi fa so ko le kike media ala le mo mai tono o le salamo e se la u fu mar fitu le vai ngor me le fai mai o foi le o fana o le taui mai ai o foi le fa mai e lua upu o le taui ma le kofi
ke kilo fa lai upunga inga ole totongi male tawi ese la le mea ka o le pay ese mea ka o le reward ole totongi le foi ole ata o blessings le kau ke mawai lalo ngi le kingo ngi amen ole mea ka o le reward kau ke le mawai lalo ngi o fe mea kau ke mawai le tawi ko aka ko mawa le kau le lang o le ale kau inga o le ale le reward nga o ka ko pale le uma ka pega le but blessings o le kokongi nga ifia ila no ngai aka ki kilo la sala mo sala lus fu ma fitu fa mai o fa na fa mai o le fa na o le to tongi o le tawi mai ai ova pa ka ki le fa mai amu ia le e tu mo ina na utu fa mai pe o foi le o i lima o le toa e fa pe na ta li o tauli pe le se senga nga upu e lua ole totongi ma le reward o le reward ko aka ko mau le langi le reward ka kwele mau le langi ale mele ka ke mau le langi o le totongi o blessings o fa manu yanga le ka ke mau le langi le kingongi le reward ko aka ko mau le langi fa mai ia au mai le se au mai se tau tele mai ai over e mo kwa maka ukia upu ye lua kong nga mawala nga mawa wai sawa mai oingu se sawa I fa manguia I ko e mau male reward ai sia o nga ole fa maongi la ole alofa leo saunga lue according I nga upu fai fenga nga lue pe me nga fa ko I pasta I lenga process mai me I ka kalengo ya po asa leanga o tangata miliongia o ia o le redeemer o le fasi ai lea le fasi ai lea fai anga fa ko anga kele anga mea kele anga kupi kele anga o anga vai fai o anga te malo o te malo o tangata o le ainga o el meleka le tane ana o mi le foi mai sa ulanga o mi mai finge o e vai le ma ngai o le mele ma ngai e pe o se hata foi lele o le fa perfetanga le a mainga o le fasi lunch o le kamaro nga kele ia ka wa mai ma foi lele roof kai pe ya lo vai ngai mai mo mel ne fia na kongo lo fai se fa fenga lo mai a ko al lunch ave ma e ki ngai ngal ko lo vai Ole kadie ki ngai na si pinga fai ala po fai lunch ala po ala po sa u di fale la o ki fia ai so sa fia mi sia met fa finga ai alu so le afa u po ngalu mai ai ala ku fo ai se sa foi mai ia nga aku ave o mal ken ko ya kadie ya ko ke sala mo sala fai po sa yo re son to lua sala fai ka le son ko lua ai o ke fai o nga ke akama nga fai no ko lua e ke sala ki gai ga si pe ke kaurut pu ai fai la sala ku ave ba sala fai po sa re son ko lua ya o le fai o e ke akama ya fai no ko lua ya ko e mafa le Hallelujah. Ai le ma ngai ole mole onu sa mole le fa longo ti ma amen la mo ke mi lengo ke mole ole onge ai ku foi fe lo ia tamal fine ma kenge yo o kenge es amen ai maka ko kingonga kenge fai mai e fai Naomi o loa tua amen ai ma kwale mal kenge le tua nao nga ke le lo ai vai le wa fully mai le tua nao a foi la le au ngi ko ya ye ta o mara o Naomi o mara ai se wa ku wa le tua ale lava lunch au fai pig Agora me foi lá o lado mare fine como
ai la o fas fala on kinga inga se ko lua e supo e apaka a ku fo ai foi o ngala fa e posa la ngale son ko lua ola sa o le motivi ala fa e posa a fa foi inga fa e posa o se si ku yo fa ka wia la ngale se ko lua posa ya le fa i foi o nga fa no ko o ka e sole manua ka kene ise vale la ka fa umale ole ma na yo me le la sumol tso no le tin mo le fulio de tu tanga tsailo na tu amen I pick up me tanga tsa isi a foi la le wel ka pick up pinga me le tu now pick up me tanga tsa isi le tu ko fo in ai fo in me wo ke mira se le kabit kele ngaluenga mau me ai wa mau langa le fa longo yo la wa si le tu ai longo amen la wa manguia ngo ia o la si la le ko fi fo i sa mo pe fa la fa longo manguia sa mo mertino amen kele me ai fo ulu ia fai la kinga ko inga fai lang piki apu me uma fa penga e ala ngona fa penga ka ko alu ko ngofo ngi fa long ko manguia me fa pena ai nga ia tato ai o tele tanga to fo i sa mo ko le ho to fo i pi fa fengo fi me si me o le kau amen ka ko ka si ari tau le pe ngi a malulu lo i o ka le usu pos ka le alu pos a fo le mo malulu malili pos ai ala alu pos ai lo e pos la i rutsa Fiu tenge tonga e whātari mai pōsa o maa lili pōsa. Le si lea mea tatu wa inga o le tūtū la au wha man witi lea mana wonga. Le a le whainga tā o le sawari. O a whawhita auli o matangi ma whai ke rua psanga. Aua ngi kako play minga lea tū. Amen. But all this, le tua. O le plana le tua. E a vede a inga le o. Le tua. Nanga si au mai ele teine le. Ia. A whenmea. Ele la iwa kaua i au ngā whore. Ia. O tangata. O mahe mele wo koe pa i pas. A wa anga whape koe sang ngaru whawhinge kailo i. Ai mana tua o le kangaka lea. O le ata o le redeemer. O le malama le tangata le ainga le. Le anga e kau le ainga le. Ai a fua foi la le age. Ia kasi ngā mea foi le makau ki kilo i le makau kia ma le mata i sau o le tua. Ngā au ka penga mai le tua le whiwhingi lea. O e vai le loko le ngā sau ma le whiwhingi. E mako i ese alea ko i ngā loko. Anga sisi, anga whapeo se loko sisi whiwhingi e Samoa. Ese loko se whiwhingi o polu. Ia, masalo. Se de ko fa makala. Fa lave kele so. Ole winga foi le o la kaika tala pa ki kilo i foi ni. Ia i tupulanga ma le soifuanga ni. Ole si kinga, ole si fingi. E o kilo le ka. Ole mako i fia. Ole mako i fia ia le alu le nga lo sa loko. O sa loko wa pe ole tane le sa sai kia. Kai pe ole ka kula fo. Sai kia ia le whawhingi o ngō tane. Wa pe ole tane ale ulu e whalongo i mea uma whapenga. A lea lau a oki. Anga whapea o sesi whawhingi. E makoi fia e le fia sau e mai mau whoronga kai mi sau fua e kausi lo makua. Wa e whenanga luanga le wa whai i. Lo oki a. Sone. Ki ona i ole ale mea koe whai a kuri. Ia lesi mea lesi whanau. Lesi whanau. Anga sesi whawhingi. Whape ai. Mai mau folo kai mi kinga inga kausi le lo makua pe la e sa whangau ia i langa kama. Wai ona ula ku mamao ai ore ko kele ko mai ki makong. La au koe la koe laku ai ai. La koe fo isa va. Ia. Masa eu sa vai sa oi. Pare fiano esa va posa ni.
Ko fia fo ikuida. Ke fia po asa dia ngawale fia po isa va in mesa i lutan. Foi le o le loto. Foi le mafau foi le ile mele la sa we fai. Le la sa we kausi. Uso le la sa we kausi lo makua. Ele ia si mea. Eva ile lo fa o fa fini. Le mongi o le lo fa o fa fini ko ile te nga o lana tani. O la kausi fa pe uva ai na o mi pe uva ai sokolo. Pe uva ai nga winga. O nga maka o nga me fai o so uma le o sokolo so uma sokolo lo mo. Ing si opu fa penga. Wala inga vanga le loko le o foi le ruta muli mai le lo makua. Ia pe o le so uma le o loko. Si lo makua. O nga mio o langa kaukala. Foi le soft foi le langa kaukala e sikinga. O ke pele o kele pe. Amen. Pe fa penga le winga o le meda. Le ala o sau war kingi o mali. O mali er kingi sau ka si lo makua. Fa fenga ko lo mali e lo yang upu nga fai de awar si upu manga yang fa me awangi e ko fi ngau mai ke un ia o le fai aku ya oi awangi ko fai mai ke uma please yang si upu fa penga I'm coming with you. I love you. Oi vai la ia le alawo ele fa penga o le mai ale alawo o mai le kaimi o se e vai nga malam marka e fa kulo halu fa mai se yalu e se famua e ao muli ka se e ma vai po se alo fa ai o me nga ko lu le nga mention ele fa fing e le ma se masang ia ka ke le lo se nga mo api ma nga le fa ke le lo pe fa nga communicate ia fo le ia ruta I ka ngaka umai le ngaki fa ia fa to ia ma po asa foi por mesa I se fa makala upu pong I me fa penga ia por me la ka u pang we ia fa e peru me fa pena pia se va nga mana ia nga pastor tala le ia ke ia ma le usika ia ki ia le me ia o le usika o le usika ia le ale me fa ia ko wifi le ai ma se mea sepu o me na fai atu ele lo makua ia ma mena fa me ka malo ai ma siara o fa amen le anga le alu e fai ngaluenga ia fai fo e alu ke fai ngaluenga ai ingi o fai ngalu se fa mo mori o sikai me nga e fai mai I to tonu fai ngalu ma to tonu o fato anga ia le kau awole ai strawberry awole ai kiwi me fa pena awole ai ap vai apunga ko ulu lalo ai awole ya me fa pena kasi nga ka le pasta kasi nga ka manga ya le ia ma me falongo e ke me kai break ka malo break ya ko o fenga lo nga lo nga le manga ye singa lo nga fenga lo nga ai ngi e ka ke le alu se lunch ka ke alu ka le breaking o ka lo o ka sa lo ko lunga ke le me ai me va penga e ngu fole vai ngu fole le kofe me uma e la kwa o ya sulu me fai il compagnie a compagnie nga ka me le vale ai fu e le ai ma se popole kai pe me re ko pui ne uma yo fai kiki o ku pa ka le break ai ma me ai ma loi le vinita ia la we ma vai me uma ko I sika ile le foi le ia I fato nunga uma a ke kilo ele manga ia foi le o sika I ruta kausi uma ia kula fongo me ia le fa mai ka malo ko I fa longo le ma fai me uma ia o le asa ta mo ka ko le fainga lunga ko ko fa fainga lunga ia va vai le po e uskai I fa ko un o fa fainga lunga ngai fa mai
na fa mai o ke aia ia le loa ia la ke fa mama suka la ki pa fa pe ora ke ke fa ngaru me fa suka la ki me fa penga le si me o ka ko masa ni umai me yo fa finga luinga le si le me ke le fa manga ku me ngai ka ia ngai ka lo por kala fu ia ka fa le wali inga le ko ia vi ele tu a por kala mo ia awol kala pasi mai al kai tole fa inga luinga awol kala mo so ka pe ke fong ka pe ke fong me o por kala le kai fa ko le wali va o kala mo kenyi a foi lá dia wala nga pesile ko po sa kai mer no kai o kenyi mo piwo fa makala mai kai kusala nga lua fesile po sa pa mai man mafo ko ingo o le ulala le lo manga le nga ka le nga fo le ma interview ya uta ale ela ku nga po so da ko le singa me mo ke le ken kala ngo lo ken finga lueng foi la ma ko foi la o ke le o kai fa pe me fa pe le ma fa le o ki lo le se kenye au le po se kenye ese ya nga la ko le sa wo I piko le ala je kala gol kenye sawo I piko le sawo skenye kenye sawo ke wa ke ia ngai ia si kenye ko va kule rasta la so wo suir me fenga luega o ngoltata le la pa mai fai tau ia fai upu ia totoi fa o mai vai ngotolo tatu tau puelu tatu tau ma vai fo le fiafi mai ka mai ka wa lo ton o le ala o le fai puelu fulu anga ilalo o malo o fai mai Naomi I le avalan tama ia fa manuia o ia over a wawale umalo na lofa yeola me woti o fai mai fo Naomi ia te ia o tatou ainga mai o ia fo o sola tau yaile tausi tama o fa pe atu fo ruta le moapi o fai mai fo o ia ia tau e te fa tasi ma o tau le lea se ia la tau fa umai o selselinga saitu o fai mai Naomi ia ruta le avalantama la uta mai ele leina ia o tau feoai maana au ona fafini awana I lātou I loa oi se tasi whanua ua whaatasi o ia ma au ona fafini a poasa e au mea ua oina ua o le sele ngā kārite ma le sele ngā saitu ua la mau foi ma le tina o lana tani ia paku ia lo sunga ia vi ele tu o fai mudi pe o fai atu foi le fafini o le usika I ke le o le fafini awa anga le usita I fafini ma le fa longo fafini ma ia solia me ia me alono winga le ulele o le a te le fo ise ai ona o le tala fo ile ma le tusi o le pe ona fo le pe ona ma fa ia tu ele o apia ma ia le tu fo le fa pe a fa ai lo le tu ia ai mai o le tala ato o le tu le tu fo le I tu le ngata o le teine le ia ma le ngata le o poasa o le ata o le ritima o I la tu te lo ai fo le to inga fa finge le finge le le wa sau fo ko e fai aku longa kinga fai mai ia e kakau anga e ngalu e I media o le si me manga I fa mai ia e muli ala I kengi ia e muli ai kengi o le au fai ngalu nga posa awonge e muli ni kama langa I foi kama la fai ngalu nga posa a kikilo la ia foi lele ele ai mase upu pe ka uma le fiango pa ia le tu fa pe ngalu ese le o kengi alu fe alu ese le o ruta alu sisi me ngau sika ia le upu le fa ko longi se ia o nga se ia o inga ua se le nga se o uma wa
wa uma sise o le sila me manga ye foi le tu la me i foi le ne ke mingo uma le sise ele ya lu foi ya ke ngi se me ia o ka ko ia pe a uma longa luenga me fa penga ia tu lo alu lo pa ki malu me foi le pe alu yanga wo ia mo ko le uma sangi ma ma teine i o le fa nga luenga mo ele ma se alu ye o ruta fa pe foi le nga uma wo mai nga luenga uma sisen fa pe o fa mele fe ngo pa ia le tu nga o le CFF fa ya ku le lo ruta na mo so ka fa o yo ngai mai tse ngai o mak fa nga luenga yo ele foi le fa to anga pem fa ngo walu ki ka fa o me ka le mo se me ale fa mai o nga mau le o ye mai mariti na o la nata ele yalu kenge se me kasi le me le mai il fa ole chapter le ndeu sika i ole tene ele ngata ngau sika i lo uma se ngai vai mai ia po asa ole ele ko alu ai ko au hisfongu ono mea o ele foi nga luenga po asa kenge e muri ko foi maluta se yo o anga o uma sise ale ala wo mai lo i e sa wa mu fule leia yai ma se alu i se si me pe ole ka manga ia la nga le amai fo le ka ke lo i po fela me fa solo ye le usika i le o ting ia ma upu le wa la fo mai po ia to tongi yo vai ke ia ele uma pe ko lo chapter ia po chapter ia le ko le fa tau nu o lo le tonu i upu ia i upu fa perfectang ia me se fo yo nga upu nga fai o le wala ia nau fi fa ia ko fi fa ngu fi o ki i ora se me ma ka o ki nga o la o nga ma ko la o la long ki nga mo long ka mama la ko ai mo ko le ai mas ko ke fo yo le o fo le ruta i o i mo o ese ale me le o sau ai sia langa le ka penga la ele tu ke ngi le e ko e ui mai fa mangu yanga i kom o le ai langa o le sifa ngo silo mo ko le sifa ngo le se ko ru le sifa ngo ka kilo i le tene le ka penga ele tu e sau ko le ai o le ke ngi le sapa ye la lo mo ko ia le ia lang kama awa ele fo se fanga wala uli le ngoki ele ma se fanga ale wo mai ia ka kikiro i fo le tala ma le aka le o le kingi le ma sapa i silo mo ko e se kama ia pe se ula ya to e fa po fo le passa ne fia ma ele tu ma fa so o le tatu ma nai na ma na vo ma le vai ngole fiafi e to e fa tai toi ma fa malo atu tatu ainga ia le tu mai mo fa funga mai fo i le aso o wasi tau singa fa le nganga tatu ile mai ainga le fiafi au fenga ye fo i ma nga luenga fenga ye fo i mlau singa fa i wi o le aso a mai se fo i niso i la tu le wanga tu i le tu nga le vai ngole fiafi ma lo le nga luwe ma lo fo i le on sa i le vai aso ia le to i titi ya o mo le vai aso o se vai aso pisi fo i le vai aso i tele o tau tuama o nanga o ministries o so se ngaluenga ma so se ainga le so se faiva ma so se duty o le tau le tu lai onu ia o le tau na o le tu lai lima i nei New Zealand nei amen ia wa ta pena ma yesu ma fenga ngai a fiu mo tatu tau langa fiafi mo le atu le ngang fafte tele tatu ainga le tu failangi le tino ke riso mo le sheinga o tatu pokalame o ma se foi o lau lango o lau talu fatai lau talu o lo manui ai le au fainga luenga o le o so se au nanga o lo fa pena ona tapena ina fa le nganga sa vali o tala le o malo le tu moli atu malongo atu mo oe malo ainga ia wa fai o i maltatu pokalame tau le tu vai na to e fai asi tamau aingo le fionga le tu e tatu fa so le fiafi fa tai tele fa tai la molango fa tai talu fa tai fo i fa so e ale au tu mengi ia o lotu tu mai fo i le tau au a wal tatu nga luenga fola
Whamanuia lau whainga luenga tofia le tua. Ia, vie le tua. Whainga mo tofa tua. So mai a wao, ti akono, o profeta, o evangelia, apostolo, leo leo ma moe, ma lo, whaftai. Ie le tua. Le a whastala o se upua, le longu ma le lau whafonga le fiafi. Ia winga ana o le, ma nai on manawa o ngā luenga. Ia, vie le tua. E moli atu ia te o e se awala whaingofie, ingi upu whaingofie. Ia le tātou Paul Kalame. Ia, o mana luenga tangata. Ia le tua. O le nganga o le tua na tifa atoi lo loto mo lo fina ngalu. Se tau mawhai nei aso, me se fo o le aso, ma le aso. Mo al tātou Paul Kalame pe o nei iai, ma ia te ngei, ma sunga tu enia le tino. Ma te whaatu ngei vai ngā le fiafi. So i fua ma ia manuia. Manuia tia ruta lau alu le. Tanga luenga. Amen. Abas. Ia le tua. Shalom.